Be free in the mighty name of Jesus. Be free in the mighty name of Jesus. Be free in the mighty name of Jesus. Be free in the I'm not interested in God. Why are you forcing me to listen? Be free in the mighty name of Jesus. Be free in the mighty name of fire. Holy Spirit fire. Keep quiet. Holy Spirit fire. Bonyaro bokunu sia bo han kabi te bon surine kono sia ngana boida na kono sia ni sa ngana bosni boida na kono sia ni sa begin God in the mighty name of Jesus begin God keep God botamani ma boano ya sara pide itongra di surine bai ya ba Eto, I'm not interested in God. Then who are you to pray for me? Ano buji boy ka ano buji God di bagi listen lagi ni siya. I'm not interested. Then why is she coming to? Oh God, ano tapra di ka oro ani phone bunawoy kita na naik ka bo. Am si God ni bagi chadi ni siya. Ni hai kobor. You are a psycho. You need a treatment. Siara la balay bras kaya hazay ko kadala ba. Di ba kaya mo itong mani dyan kahit to puno dito Holy Spirit God. Then ba kaya mo itong mani. Abay kamla. Nga di na ubus ako ba. Na obra bu. Ang binda ito. Tengah. Ang bulan mo sa iya ko na.